Futhi ke uyabona mangabe ngithi umfana ona 25 usekulungela ukuthatha ashadelwe ngisasho impela ngimile lapho uthi omunye hawu uzothatha emncane abesa divorce ena 35 uma benalelo bhadi lokudivorce at the age of 35 unenhlanhla lo muntu ngoba usuke sangaphinda. How much more wena ofuna ukuthatha una 45 udivorce una 52 uzophinda nini owesibili? Ngoba engikwaziyo noma ungathi ufuna ukuqala ujolo uzuvuthwe uvuthwe emjolweni wena hayi emshadweni ungayibiza lonto yakho uthi uziphekela angeke and uphekwa abanye abantu udliwa omunye ongafika ku taste bad naleyo fucking experience yakho. Thathani bafowethu onamandla onomuntu thatha lo muntu phambi kwakho uyena uyazi ingako uyabona mawukhula sike sizwe emakhaya kubantu asebebadala kuthiwe uyabona ufike mawusayijonga kuthiwe hey kuyakhuleka mpembu akekho kodwa umbona uyabona hey uyatshelwa lapho ukuthi hayi ayidipha uyabona sisho kanjena nje sizalwa obaba bashada beno 19 ubaba mina washona ena 41 if not 42 ngowesi8 einganeni zakhe uba weyigwala lempilo njengani ngangiyovela mina abangivelanga. We need risk takers bese uthandaze uthi uNkulunkulu akwabe uzokuseka uyabona mawungalalela igengeningi leseyithathile ikutshene ubone ukuthi yazi lo wakuforce ukugana but uNkulunkulu will open some doors for you mayibona uqala into enhle qali project uNkulunkulu akamsiza umuntu ongenzi lutho ohlezi phansi wenebe vele mengabe uthi uyawesaba amantombazana uthi afeba vele ngeke akukhombise engafebi. Uyabona makuthiwa kunomuntu odayisa ama-aphula abolile noma kuthiwa lama aphula adayisa lapha emakethe abolile uma unenhloso yokuthenga i-aphulo uzolithola elibole kangcono lapho ulipick even if ungafika sekusele 2 out of that 2 there is a better one, take that one.